Wes ngene lah. Info rego, Cak. Info rego 16 juta. 16 juta aja. Meroy pajak baru. Meroy pajak urip. Urip pajak urip. Oh, rene jeh oleh potongan bensin ra ya. 2012, Mas. 2012. Loh. Mesin segel. Segel. Jos mesin, Mas. Spion ada. Spion ada. Bodi udah blowing. Loh. Mesin, Mas. Harga promo, Mas. Cepet, Mas. Harga promo 16 juta aja. Pajak jalan. Lor nek kepengen motor sport 8 juta iki plate duower. Pajake off sesasi. Plate duower mesin segel. 8 juta ae, Lur. 8 juta. Lokasi Mbacem Jepon Dura, depan warung Mbah Wardoyo. CB150 masih ready 3 unit. 9 juta kurang 13 juta 2016 mulus orisinal kilometer rendah 30 ribuan. Ini 2016. Ini 9 juta 500. Masih ready 3 unit. Lokasi Mbacem Jepon Dura. Woi, lagi. 9 juta susuk 2014 awal. Registrasi masih 2013. Mesinnya segel, Cak. Stripping ori, lampu-lampu ori, siap pakai. 9 juta susuk. Dudoi suwira ketok ning ndi cah dudo iki. Ketok ketet wis. Rego pira iku? Ya, tak kei bahan ganteng ngono, Lur. Iya, regane pira? 12 iki ora nganti 15 juta, Lur. Pira? Wis 14 punjuli sak genam. Loh, 14 nek wis. 14 ngene wis iso teko pawon, Lur. Iya, heh, nduk. Lah. Hop. Hop, Cak. Hop. Rego pira iki, Cak? 2022. Regane pira regane? 17,5. 17,5. Istimewa yo. Kilometernya pira iku delok be. Kilometer 6.200. Oh, hampir 7.000 kilometer rendah. Ono anyar iki, Mas. Angkot baru. Nalpot ada semua orinya yo. Jos. Istimewa, baut-baut bening. Lokasi Mbacem Jepon Dura. Peh. Kopi 2017, Lur. Mulus. Pajake 2 13.700. Dua. Piro iki, Pak? 7.000 nego. 7.000 nego mesin segel. Mesin segel. Orisinal yo, Pak yo. 35.000. Kilometernya kayak 30.000-an. Duh. Layak glowingnya ngene. 7.000 max 700. Wah, Nak kurang 500. alah iku abrakan.